thir tu le ngai thatu zong te chibai le vekule April ni som bathum sang ni som ni le pali ania tuntu ma po hian khovel mun sang sanga boina chan chin thar langsar zualte kan ngai thlo le don ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel in Gaza chimlama Rafah khuwa abe hun tur chu an ruat to ni na soi hebrai tonga video thu chu asiama Netanyahu hian Rafah be antum na chu kaltlang pui antum thu hi soim indona ne nan chan theinan Rafah be chu atulani atiani Israel le Hamas te hi ni kumok to bar thla tang khan an indo chana indona chu anuwa in ka hai puang tura norna omrengin tuna hian Egypt sarkar malak nai in ka hai puang turin in biang na nei me kani heti lai hian PM Netanyahu hian Hamas te omna hun pui nia an soi Rafah be antum na kaltlang pui antum thu hi asoyani Netanyahu hian Rafah be tura ani an ruat fel to thu hi soima se ahun an ruat tak hi asoi lang lo thunga Rafah hi kan be ngei dona be hun tur po ruat fel ani to ti na tar langani Israel in Rafah be atum na hi ram tam takin an do dal thule kaltlang pui lo tura an du thuan soi towa Israel thian tha US point a thlop lo thua soi ve bok Rafah hian Palestinian maktadoi khat chuang an la cheng nia hriatania Israel in Rafah abe chuan heng mishing cheng te him na hi ader thong don ani Israel official pakhat chuan Rafah cheng Palestinian mi pui te son chuanan hian Israel chuan puanin singli chuang a le to thua soi thung Hamas thu puang tu Sami Abu Jahir chuan Netanyahu thu chua siam chuan in ka hai puang tura in biak nan nei mek po anghong thei thu soin in biak na hlotling nei tur chuan in beina a to pangai ani kan du chu chianga kan mi le sa te beina hi top se kan du ber ati Israel hian Palestine lamin in ka hai puanga in rem na siam tura rotna an nei sang te alo hnol veka Palestine hian an mi le sa sang chuang chu Gaza marlama an kal theinan le Gaza Strip atanga Israel sipai te in hnuk dok turin rotna an siamani Karen National Union chuan an hnuaya ral thuam nena che pol Karen National Liberation Army le sipai sarkar na dulova hel People Defense Force te tangkop chuan miawadi khuwa Thailand ramria chu sipai te kuta tanga an lak thuan puang he thu hi Thailand a chanchin thar lakhom tu ten an rama Myanmar mi zaruk ba ka sipai officer somruk pasari le sipai pangai zali som chuang an chung te nena an rama lutum anom thule Myanmar sipai sarkar in Thailand a thlo theina trumphalna adil thu hriat ani thu an soi hnuan puang ani mewadi hi Thailand a maisat khuwa nena in ri ania Myanmar le Thailand in sumdon ton na kalkong poi mo takani KNU le PDF te hian mewadi hi an beya sipai te hian he khuwa hi an tan chiat santa nia hriatani KNU hian mewadi lak ani thu an puan hnu hian sipai teral thom le man sang an man sak thalak an the dar ngal bok February sang ni som ni le pakhat khan Myanmar Aung San Suu Kyi kai shwai democracy sarkar pai thain minong hlai kai shwai sipai sarkar din ania hemi hnu hian sipai sarkar du lo na wangin mi pui norna athenga ramchung buai nai na chun zomani ramchung buai na hi engemaw chena ji om chho to ma se sipai sarkar titop tur hian ral thuam nena sipai te be thin po sang anom rengani nikumok to bar thla khan san state marlam le rakhain thanglama nam sipai pol pathum thokho chuan sipai sarkar laka hian be pui lo thlak to in sipai hmun engemaw zat an latawa karmasa khan civil sarkar pai thlak ta ka shwai tu in tel khom in an din National Unity Government chuan an sipai ten John manga sipai sarkar in khopuyan siam nipi do an be thu an soilang bokani Myanmar sipai ro rel na hnuaya ommek an ram khopui nipi do airport Air Force Base le Army Headquarter te chu karliam ta khan John manga be ani sipai te chuan John pasari an lo kap thlati soin pakhat chu runway a apuak zui bok he thil thlenga hian thi le hliamero anom lo nia soyani sipai ten civil sarkar thu nei na hne chuwa sipai ro rel na an din hnuwa sipai sarkar do dala civil sarkar ayo tuata na din National Unity Government chuan an khopui be na tura John kap chuak tu hi an hnuayami People Defense Force an ni thu soin
John somni le pakua an kap chuang ni nan soi NUG thupuang tu kia zo chuan an John te chu long range le apangai aya chak an ni tia soya mase an target an fuem tiero asoi lang lawani sipai sarkar chuan thalai te sipaya tran nge na tur da na manga hei hian mi puite a hlauna atuna sa hle hewang hian an chak na mun ni bi do nge hi kan khoyani an tan mun him om lo ti lan tir kan du ani ati ani sipai sarkar do dal tu chibing pol sang te chuan sipai te hi an be ringa karliam ta khan karen helpol chuan sipai te kuta tang hian border town poimo tak miawadi an lak sak lea karmasa jirtom ni khan karen national union chuan miawadi khothlang lam kilometer som vela tha thangai nyang khuwa sipai battalion chu an kuta anin pek thua soya anral thuam te po an lak sak ngal vekani sipai te hi san state ta china ramri bulle rakhine state ta bangladesh ramri bulatang te in chua an lo ni to boka sipai singa tam tak chu anin surrender baka helpol lam zom enge mazat anom to hewang hian sipai sarkar point thalai te sipaya tran nge na turdan amang tran tani US President Joe Biden chuan Gaza Stripa Israel Prime Minister Malak Dan chu apompui velo tia soi US Spanish Language TV Network Univision in President Biden interview na ati chua Biden chuan Israel PM chungchang hi soin athil ti dan hi adiklawani kapompui velo atia ama poin Israel in Gaza abom chu ngai tuna film tak nei lawa ti le Israel sipai te chu chenalu tuka alo pu to bokani White House chuan karliam ta khan Biden hian Netanyahu hi biain US in Gaza be puya thak meka civil mi te le chomdol na thoktu te himna turin ma ala thatok lawani chuan US in Israel apui na thina intiam kamna siama alo bau to bok ni na tar langani Gaza sipa be pui athak chungchanga ram sang te chuan Israel chu indo ti top le inka hai puang turin an no rengani US ram chunga po anti-war activist ba ka Muslim le Arab American te chuan Gaza inka hai puan ani theina tan le US in Israel sipai apui na thin ti top tura mala turin President Biden po an nor fawani Israel hian indo pui panhi na nuwa tang khan ramdang zonga in US pui na le chomdol na hi andong hnem zo ka kumsang ni som ni le pahnia Russia and Ukraine na run nuwa US in Ukraine sipai te pui na tur man ro le ral thuam te athon na satta ka wangin kumni chung chu Israel sipai te pui na apek thin po ati tlem pha to bokani ram sang ten tilo tura an nor mek chungin Israel chuan Gaza strip chimlam Rafah be pui thla ka tumna chu kaltlang pui ala tum ru hle Israel Defense Ministry chuan Rafah be pui an thlang main civil mi te chu Central Gaza humanitarian island atia son chu aphot an tum ti soin hemiatan hian puanin po singli an leito nia soyani puanin pakhata hian mi som pani zel an ko sa theidon ani Israel le Hamas in do na thlen nuwa Rafah hian mitam tak tlan chein tuna hian Palestinian mi maktadoi khat chuang anom me kani Rafah hian Hamas battalion pali an lawma senior commander po engi mazat an lawm ni in Israel sipai te chuan an soyani Turkey sarkar chuan Israel nena an thil thon thin chungchanga khapna an siam tur thu soin Gaza Stripa inka hai puan ani male chomdol na thon lu bel na tura phalna apek ma chuan Israel a hian anram thil thar siam chuate thon ani to lo tur thuan soi Turkish Ministry of Trade chuan hlom somnga le pali hnuaya an then thil chi sang thirlam chi te thlo theina fuel te in sakna man ruwa khol cement huan thlai en kol na dam doi le brick te po tiamin Israel a hian an thon chunjom to ri don lo ni in a soi Israel hian khovel huapa dan kan nei te abo chia khovel ramdang te aza lo bokani Israel hian in ka hai apuan male Gaza al chom dol na thon lu bel arem ti ma chuan he khapna dan hi man chunjom ani yang ti na tar langani Turkey in hetiang ruam han na an siam chan nia lang chu Turkey in Gaza a sipai thlo theina manga chom dol na thon lu atum Israelin alodan wang ni nan soya
he thil thlen nu hian Turkey hian ahmatiama ma anlak ve tur thu an lo soi to ani Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Palestine anunaute an thlobreng tur thu le Gaza thisen chuana topa Palestine zalen rama anunaute an chen ma chuan an beisel tur thu a soi bokani Israel Foreign Minister Katsero chuan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chu Hamas in Gaza tual tha na an kalpui mek a thlopa banga an ramle mi puite thanna turda khama apu thunga Katsian America le ramdanga Israel thian thate puna Turkey seng na tura malak ve an tum thu a soilang bokani Israel le Turkey te hian Israel le Hamas in do chuan hu loka an ram palai te ve hi an lo ko le to bokani Palestinian helpol Hamas ho tu pa Ismail Haniyeh papa pathum te chu ni lai nia Israelin airstrike an neina an thia Haniyeh fa te hi Gaza al sati kempana an kallain an chuana kar chu bompuakin afuani Haniyeh papa upaber chuan anaute thi thu hi Facebook lama asoi chiang to ramtana nunna hlan tu an nia wangin a chuan thu a ziak lang telbok Hazem Amir le Mohammed Baka hian Haniyeh chuan atu te pahni achan bok ni in Hamas chuan an tar langa afa te le tu te pahni chan tu Haniyeh chuan in biak nai na vor top a thlen trep to laya hetiang thil thleng wang hian an thil phut te chu an thak pha don lo ni na soi kan mel ma te chuan ka fa te an bituma wanga kan thil phut te kan thak an ring ani chuan an ti sual hleang kan din na nga ya kan ding reng don ani kafa te thisen hi kamni puite thisen aya a hlutna bi kom lo ti in Haniyeh chuan a soyani Israelin inka hai puana tura rotna an siam chu tholeni khan an zir chian thu Hamas chuan an soya Palestinian mi te thilphu ti hlotlin tumna pakhat ma awm lo wangin an pom thelo thu an soibok Israelin Gaza hian thlasari chung leilam lewan lama tangin be puya thak to ani inrem na kongjunga in biak na nei fo ni ma se Hamas lamin Gaza atanga Israel in hnuk dok tura an ti le an mi pui ral tlan mek te an mani in lama hokir phalsak tura an ngen na chu Israel hian apom pui thelo wa wangin Israel le Hamas sian inrem na an la nei theri lawani tun truma chanchin thar kan puan tur hi Israel le Iran Indodan chungchang ani kar masa April ni khat ni khan Israel chuan a mel machimom ber Iran sarkar mun pui Damascus khopuya Iran consulate building chu fuzet mai hian awa bom tarewa a thokna rem hle mai Iran sipai chuan vor Quds Force anti an commander Brigadier General Mohammad Reza Zahedi ale a deputy Brigadier General Mohammad Hadi Has Rahimi le sipai officer dang panga chu an thirwal thot maya atu ka chuan rin lok ang nge in Iran sarkar lalber supreme leader anti Ayatollah Ali Khamenei chuan thinrim emin Israel chunga hian natokin phuba kan la ang he an thil ti hi an la in chir hle ang tina in rosa ku ka Khamenei vekhan an president Ibrahim Raisi appoint Israel thil ti hi kan ngoi bo pui mai don lo tin an pu ber vaw na choron chun zoma chu la du tok lovin Iran sarkar thupuang tu chuan tu na tangadar kar som li pariat ni chungin chan le na kan peang tin an pu ber te vaw na chu rum le zwalin anon tui ni le bokani Khamenei atang khan Iran sarkar hian engang takin ron chang le tang mo tin Israel sarkar chuan kong rangin alo in buat saya asipai reserve ho zong chu indo pe turin a ko chuak vek to a chol lalai zong in an nan zom vek boka Gaza atangin an sipai zong deu tho an la chuak vek boka battalion khat ti mai lo chu Israel ram veng him turin mun tena an duty ther chuk to ni Iran missile lo thok piang lo kap thaturin Israel chuan an Iron Dome le anti missile system te chu an lo tuai num liawa Israel veng him turin an thlo thena chuan tolol
F-15 F-16 F-22 te le tun lai khovel indo na boru ka ro rel tu F-35 jet fighter te chu a then trum huna a then van boru ka an thum chur reng maya Israel ram ven pui tu America lain a tu langa pianga thok chuak turin aral thuam nei tha pui an vai sai ro kherte an vai chem te thok theite an vai her o te chu Mediterranean tui pui chunga aircraft carrier in aron tol chuak dul mai boka heng ang khovela indonaral thuam changkang le laom ber te aya thamuan pui omjong nia ka hiat chu hetiang thil lo thlen tur shelokin chungnung berakhian Israel lalro pui Davida kaltlangin thamuan na thu chua alo siam dai to chu thu chua chuan eng tin nge ti ngai te Israel ho veng tu chamu thluina mu hil hek lowang lalpa chu nangma Israel veng tu ania lalpa chu ni chuak le ilut chu vengang che tin sam za somni pakhat nain kum sang thum kal to khan alo soi dai to ni amai ro chu pathian thu lam chu soi sei lo meng o then khat tan chuan a pathian thu an soi lek hi kan te thelo riau mai sia chu wangin Iran le Israel boruak inkar tang ut mai khovel tiran muang lo khopa an in ebdan hi ilo thir zui zelte ang Israelin Iran consulate building le achunga om Iran sipai general le a hote mi pasari lai Israelin bom manga ati hluma wanga anna theyang beradar kar somli pariat chunga phubala ka tumkha a hun chu kal liam dai to maya kar khat zet aliam ta dar kar zani chuang zet aliam le to ni ma se tun thleng hian thom ri wa engma ala nei zui ta chuang lawa enga tinge hangoi reng le si le Times of Israel chanchin buin tukina soidanin Tehran hian direct Israel ron be atum chu a hupur le sian ome chu ai chuan indirect beizom atum jok ti asoi atiani rin dan tlang puya chuan Iran sarkar hian Israel ti chiat theinaral thuam le missile ka chuan rocket system hi ala nei thalem lo em niang le Iran ne Israel in kar la jong la hi kem sang chuang dai anisia ron kap chuak theite reng po ni se boruak an thola in Israel boruak veng tu radar ten ral khat atanga lo bulokin Iron Dome ten an lo kap tha theidon sia chuba ka rocket hian kem sang chuang a tho nuwa atum tak wafu chat theitur accurate taka tiangaya chu tiang chu Iran hian ala nei lo ani mai thei Hamas ho le Hezbollah ho ten mun le mun deu thoa Iran siam rocket manga Israel an be po hian an rocket te hi accurate lo khopa abuk thelin an thel duaya ram noi ngo chunga ten ta thum dup rigot maya voi tam tak chu akap chuak tu an mani Palestinian ho ram lama te engamo zat atlas wal vel mai bok thin ti kan riat thin hi chu wangin Iran ram kem sang chuang atanga lataka direct missile mga Israel be thean ni lauti anin re chiang ni turani chu wangin tun thleng hian he thu kan puan thleng hian tho man la nei talawani chu ba ka chuan Israel sarkar chuan boruak lama Israel rama thlok lut tur lo dana lo ti buai turin an ram chunga global positioning system GPS te hi a block veka mel ma missile te le drone te po lo thlok lut se mumal nei lovin an thlok buai noi mayang chuwang po chuan ome Hamas ho le Hezbollah firfia khavin nai vai tak atanga Israel rama missile an ka lu te reng hi poi khoi tura khot chunga tlalovin ram palai lenga te atlavel mai ani Hamas ho ringot point Gaza atangin an thenom lok Israel ram chunga rocket sin khat te mu an kap lut to ani Israel lu po an ti thak tham lo junia male hetianga chan mi sang tam tak thi to na omania ala ni hau si lawani thlo theina mangin ron beidon ta se Iran jet fighter le bomber nei changkang lo tak te chuan Israel jet fighter khovela chak le lo om berte
aron machon angai dona Israel raman thlen main rampon thale ramro chunga atla khului lui ringot don tia chiang rengbok engamoti takin Israel ram chunga mel ba bom lo om lo lutin ron puak dur don po ni se bom lo thlen main siren ari roi anga chung ko tin mai chu an mani in thuaya tombo na bom shelter an nei farmaya chuta chuan him takin an plan lut diak mai don ani chu wangin Iran sarkar ho tu ten an ti thei tok chu an mani tap chak zo la tanga an mi puite ma a hanin ro sak kuk le vaupung han ti nat velte Tehran kholaya Israel flak hal khuk vut vel kha aniri mai na lange engwangin nge Iran hian Israel a huat em mai le a chan chu hei hiani sang kha zakwa somli pariata Israelin independence apuan lai kham Muslim ramzinga lo recognize masa polania an ram pani po anin thian tha a ma se sang kha zakwa som sari pakwa a Iran rama revolution na lo om khan an lalpa sa of Iran pai thain a aya Muslim firfiak Ayatollah Ruhollah Khomeini a kai hruai khan sarkar na an la a kha sarkar thar khan Israel huat na le noi chimi tumin ma ala tranta ani tuna hian Iran sarkar chu Muslim ramzinga Israel hotu ber Israel do tu pol rang Hamas te Hezbollah te le Yemen rama Houthis hote ne na Israel do na naral thuam silai le rocket te drone te le man rotin reng supply char tu wa atangta a nasale zwanin Israel chunga phubalak dan angai tu me kang tu na po hianin heng Hamas ho Hezbollah le Houthis te kaltlang hian Israel tan hian ram huat thala berpo Iran dram ania englai point Iran puina awangin Palestinian firfiak ho hian Israel ram hi an chai buai reng maya atulani phot chuan Israel hian Iran sarkar hi dim doya tumwak to lo arem na apia nga anin nuai sel reng mai don ni om takani Israel army chief Herzi Halevi chuan Iran ho ron beina lo chang let turin kanin pe renge tin asoya Israel defense minister Yoav Galant point Iran ho chu in buana po in swala po an ngam kan ngam aloti ve chek mai bokani mel sang chuang hla om Iran sarkar hian Israel thenom Syria le Lebanon le Gaza rama te hian ral thuam chau anon chek anilo an ui sathiam le ral rel thiam an sipai officer chuan tolol te hi ron tol lutin chimlama Hamas firfia kho an fui pora ngarlama Hezbollah firfia kho an fui por boka an thil tum berchu Israel ram ti chiata khosak ngam lo na tur khopa siama atopa nuai chimi ani hetiang hian ya wangin Israel do tura Iran sipai lal ho om khom lai tak mai chu Israel secret agent lau omber Mossad ho chuan an lo hrekiau maya an consulate chu an bom dar ta veka officer lian pasari chu arwalin an thian fai ta ani hemi ma po hian Iran ui sathiam engamaw zat chu Mossad te hian an phil zeu to thina Iran nuclear scientist ming thang nuclear bomb siamna an ho tu pa deuber Mohsen Fakhrizadeh apo kumthum vel kalta khan Mossad te chuan Iran khopui Tehran kholaya ngeyan phil mak maya nikum Christmas ni po khan Israel do tura Syria rama local Iran sipai chuan vor Quds Force how to Ravi Mausavi po Mossad hovin anlo da thamia to bok Israel nuai chimi tumtu Iran hian aru ka nuclear bomb siam tumin nasa takin ma la renga ma se Israel sarkar chuan engtika ma an siam puitlin theilo na turin a theidan danin ado dal na turin man lo la char mai bokani Israel hian thang khat lian zet kal to tang khan nuclear bomb chu alo nei reng to a maro chu khovel ne na hian bomb nuclear bomb anei thu chu ala puang chuak ailo
atul ani phot chuan Iran nuclear bomb siam na mun da chu bomb dar vek adu rengani ole atlang lo kom don taila Middle East ram chunga boina siam tu sarkar lian ber chu Iran hiani mase Israel dona hian ala che chezat zat deu choni e aral do hi engkonga mangam lo le ral thuam lama atluk lo Israel anisia akha tokin asipai officer tha te hi mol phothak takin achan fo mani in lama le ram lama akha tokin asipai officer tha te hi mol phothak takin achan fo mani phubalak te chu antum ve thin takna a omhuna vau pung ti nat bak eng vak ti the anei lo ral thuam changkang le man ro nei thata Israel a thlau lutuka chen ngai na awang ati deu ni na lang tin Iran hi ram changkang le economic lama hausa po ni lo Muslim sa khopui thiam ayatollah ho lalna hi an ram mi pui tam takin an ne to an du to lo an lungoi to lo wani baka ma sang atanga voin thleng hian pathian nam than Israel te do turam le sarkar hi muingil tak takan la om ngai lo ati thei tok chu Hamas ho le Hezbollah le Houthis firfiak Paul ho manga boina cho chu ani ringota avuak let antuar na sa a azatel asangtel hian anthi zoi reng mai ani ma se khovel poma muslim mi puitele abikin Middle East rama muslim hovin thil bakhata in thurwal na an neya chu Israel ho huat na le ti boral tumna ni chu Israel huat na chu he khovel om chung hian re thei tak mo kan thir zelang chu ti chuan indo thu thang chu abikin Middle East rama chuan tun lai thil om zia alonita